Spesial masih bareng Ramon ada di sini. Kerja bareng BG Studio Production. Singgi Jati Roke. Lanjut monggo dipersilakan. Tuan rumah, Mama Aidan, Bos Taiwan, Pape Robi, Mama Rapasya, Mama Egio. Mama siapa kie? Majikan. Mimi Saripa. Mimi Saripa. Mimi Saripa. Mimi Saripa. Mimi Saripa. Yang ada nih keren abis. Kaya nih kaya artis. Leruai gadis singa manis. Kaya selebritis. Mimi Saripa. Mimi Saripa sayang. Mimi Saripa. Rumpake mobil sedan. Kaya artis gedean. Kupingnya tinting-antingan. Orang kehitungan. Mimi Saripa ya, yang punya pohon duit Mimi Saripa sayang. Mimi Saripa, goyang ada. Mimi Saripa ini Mimi siapa Mi? Mimi Kiki Rehan. Mimi Kiki Rehan. Mimi Kiki Rehan sayang. Mimi Saripa. Mimi Saripa. Mimi Saripa. Mimi Saripa. Aduh beli kuat yen nyawang sampean. Wajah ganteng lan gaul pisan. Mi durung entok. Spesial Mimi Saripa. Badan keker, aduh gede pisan. Pantes si ceker dadi julukan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean. Memang si ceker dadi julukan. Mimi Saripa terima kasih banyak. Numpak ke mobil rentalan kaya artis gedean. Kupingnya tinting-antingan orang kehitungan. Spesial tuan rumah Saiful Bet monggo. Sing duwe kaul majikan-majikan. Beli kuang yen nyawang sampean. Wajah ganteng lan gaul pisan. Napa bos? Mama Yani. Mama Yani sayang Mama Yani, Mama Yani, Mama Yani, Mama Yani, Mama Yani, Mama Yani, Mama Yani terus. Habiskan Mama Yani. Badan keker, aduh gede pisan. Pantes si ceker dadi julukan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean. Memang si ceker dadi rebutan. Mama Yani sambung lagi. Numpake mobil sedan kaya artis gedean. Kupingnya tinting-antingan orang kehitungan. Mama Yani
pantes si ceker dadi rebutan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean, memang si ceker dadi rebutan. Mama Yani sayang, pakai mobil sedan kayak artis gedean, kupingnya tindik antingan orang kehitungan. Mama Yani sambung lagi, Mama Yani, Mama Yani, Mama Yani, Mama Yani terus. Mama Yani, Mama Yani sayang, yang punya mohon duit Mama Yani. Spesial masih bareng Ramana dari sini. Mama Yani, duh beli kuat yen nyawang sampean, wajah ganteng lan gaul pisan. Mama Yani sayang, yang punya mohon duit Mama Yani. Badan teker aduh gede pisan, pantes si ceker dadi rebutan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean, memang si ceker dadi rebutan. Mama Yani tarik lagi Mama Yani sayang terus. Yang punya mohon duit Mama Yani, Mama Yani, Mama Yani. Tuh pakai mobil sedan kayak artis gedean, kupingnya tindik antingan ora kehitungan. Ayai Hawa, Ayai Hawa, Ayai Hawa, Ayai Hawa sayang terus. Tuh pakai mobil sedan kayak artis gedean, kupingnya tindik antingan ora kehitungan. Oke, terima kasih banyak Ayai Hawa. Juga buat Mama Yani terima kasih banyak. Mama Udin, mohon maaf, Mama Udin.